Poštovani gledalci, pratite novo izdanje emisije Ukusi života. Ja sam Marija Podlesnik, vaš domaćin, a moj današnji gost je naš poznati crnogorski glumac Slavko Kalezić. Slavko, zadovoljstvo mi je što si danas sa nama. Hvala ti puno na pozivu i stvarno mi je velika čast što si me ugostila danas da ovako provedemo jedno divno nedeljno popodne. I meni je drago što si sa nama, a tebi danas će pomagati u kuhinji, pošto ćeš ti danas kuvati za nas, ili tako? Možda ćeš ti to nama lijepo danas spremati? To je piletina sa povrćem. Vrlo jednostavan obrok, nešto što ja praktikujem da jedem, zato što puno imam obaveza, puno proba, puno pozorišta, svega i onda je to nešto što može vrlo brzo da se spremi, što je vrlo zdravo i što mene može da drži onako cijeli dan. Tako da će mi danas moj drugar Bogić pomoći da mi napravimo jednu lijepu. Inače, pomagat će ti Bogić Vlaković, polaznik više škole, Sergej Stanić iz Podgorice. A ja sam uvijek svoje goste koje pozovem u emisiju, kažem da dovedu svoje prijatelje kako bi imali nešto da kažu o njima. A tebe kad sam rekla da pozoveš svoje prijatelje, ti si rekao ja ću da pozovem svoje sestre, su oni moji najbolji prijatelji. Tako je, sestre i moje divne, preslatke sestrične, koje puno vole svog ujaka. Tu su moje sestre danas Milena i Jovana. Nažalost, trebalo je da dođe i Anje, bliznakinja Jovane, ali eto, razboljela se neki virus Hara. Ovim putem je pozdravljam i brzo da nam ozdravi. Tako da će i Mina i Manja koje će nam praviti društvo. Tako da se nadam da ćemo se lijepo provesti i da će, eto, fino pričati o ujaku i bratu. To ćemo tek da vidimo. Idem da ih pozdravim. Znači, ovo je Milena. Milena, drago mi je što si danas sa nama. Meni isto drago. Ovo je mala Mina. Mina, zdravo. Ona je još malo pod tremom. A tu je i Manja. Manja, dobar dan. A i Jovanica je s nama. Ćao. Kao i svake sedmice, sa nama su i naši dragi muzičari. Tu je zapravo s nama sad trenutno Mikeli. Zadovoljstvo mi je što se i danas družimo. Također i meni, pozdrav svim gledalcima. Zadovoljstvo nam je što smo već tradicionalno muzička podrška u vašoj emisiji i nadam se da ćete i ovog dana uživati uz nas sa odličnim pjesmama, dobrom muzikom, dobrom energijom. To ne sumnjamo. Eto, samo da pronađemo gdje nam je Dadu. Ali... Oženio se. Oženio se. Moguće. Ali dobro, pošto ovu emisiju ćemo malo drugačije početi, pošto je Slavko multitalentovan, ja bih ga pozvala da on ipak danas otpjeva nešto za nas i da čujemo i kako on pjeva, osim što kuva. A imali smo priliku sad na ovom novom ostvarenju da vidimo i kako glumi, ali dobro, o tom ćemo pričati nešto kasnije. Imamo cijelu emisiju, onda ti prepuštam mikrofon. Hvala puno. Sne ne budi, ne zaboravi ime moje kada krene da te ljubi glas je moje ne spavaj. Njega ljubi, mene uspavaj. Za nas dvoje glas je mene uspavaj. Nona nej, nona, 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 nona nej. Nona nej, nona, 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 nona nej. Na vidov dan probudi me, još jednom da ga pogledam.
Atlas televizija, emisija Ukus je života. Moj današnji gost je Slavko Kalezić, a ovdje su i njegove sestre. A prije nego što vidimo što će nam danas Slavko kuvati, i da predstavim i našeg barmena Nikolu Burića. Nikola, zdravo, i drago mi je što si i ti danas sa nama. Ti ćeš nam kasnije pokazati kako se prave neki kokteli. Naravno, potpuno si. Danas ćemo spremati jednu klasiku, kao i prošli put i kao i prošla 2 vikenda. Spremat ćemo neku tekilu Sunrise, izuzetno lijep koktel, ljetnih boja, tako neki kratki opis da damo. Dobro, onda ćemo vidjeti malo kasnije kako to stvarno sve izgleda i kakvog je to ukusa. A ja prelazim u kuhinju kod Slavka da vidimo šta će on to danas da nam sprema. Slavko, šta je potrebno za jelo koje ćeš ti danas da nam... Kao što sam rekao, danas ćemo pripremati piletinu sa povrćem. Dakle, od povrća imamo brokul, imamo šargarepu, imamo luk, imamo tikvice, imamo kukuruz šećerac. Tako da bih sad ja zamolio Bogića da mi krenemo lagano. Ćemo prvo izrezati luk, tako i šargarepu. Onda ću ja tamo sipati ulje, tako da ćemo lagano da počnemo. Prvo ćemo fino da tinstamo ovo super povrće, a onda ćemo kasnije da dodamo piletinu, a onda ćemo malo poslije ovako da prokuvamo ove brokoli i kukuruz šećerac. Prosto je ono nešto što ja jako volim, a ovom prilikom prije svega moram da pozdravim svoju divnu majku, koja zove Mamuška, koja već meni od februara, ja sam prešao na... Prije svega skinuo sam, dakle, 15 kilograma od 4. februara. To si mi već rekao, evo i ja pozdravljam mamu. Jeste, ove godine. I zaista je ona krivac i mnogo mi pomaže kada je kuhinja u pitanju, jer ja puno imam obaveza i ne bih stigao sve ovo da radim. Da, znači ne provodiš puno vremena u kuhinji? Ne provodim, prosto mi vrijeme ne dozvoljava, ali kad već u kući imam predivnih 5 žena, onda negdje i nije logično da sad ja... Ali dobro, volim da priskučim i volim... To je ono crnogorski, nije logično sada muškarac pored 5 žena kuva, jao, pa ja sam mislila si ti van te... A jesam, ti znaš da ja jesam, ali nekako mi ne dozvoljavaju, hajde tako da kažem. Pa to je već druga priča, to je, na primjer, Milena, ona prosto kad ja i krenem, ona ne dozvoljava prosto da se ja primaknem, jer to je jedno divno stvorenje koje ne dozvoljava da brat radi te stvari. Ali naravno, ja idem u nabavku, ja kupujem, ja donosim i sve te namirnice koje su potrebne. Znači učestvuješ u svakom slučaju. Apsolutno. Tako da je to, dakle, povrće, dosta povrća, od mesa isključivo jedem samo piletinu, naravno jedem i morske plodove. Kao što sam ti već rekao, puno probam, dakle, pozorište je vrlo zahtjevna, hajde da kažem, djelatnost kojom se ja bavim, a pored samih predstava, sad u decembru ću imati par koncerata, jer sam u junu izdao svoj album debut, tako da imam puno proba, dosta mi je potrebno da se hranim zdravo. Od kada sam prešao na tu ishranu, moram da ti priznam da, pored toga što sam skinuo taj neki više kilograma koji je mene opterećivao, ali ljudi nisu to toliko primjećivali, ja se nekako budim i lakši. Imam 16 sati dnevno koje trošim sjajno da se ne umorim. Pijem dosta tečnosti, naravno. Pijem dosta čaja, na primjer, praktikujem prije jela i u toku dana da pijem. Volim ješamem hajdučku travu sa đumbirom. Jako volim i đumbir. Evo, danas nije ovdje, jer volim i đumbira pomalo da stavim u svako jelo, pripremu, ali evo danas prosto nisam, ali volim sa čajem da ga popijem, prosto je zdrav, a posebno kako je zima dolazi, u stvari decembar se, evo, sjutra se približava, tako da dolaze virusi, ludila, prosto moramo da spremimo svoj imunitet da ima odbrambene mehanizam od virusa. 15 kilograma si već rekao da si skinuo i da ti je mama pomogla. Šta je ona to zapravo spremala? Sigurno će interesovati naše gledaoce. Apsolutno. Prije svega mi je specifičan hleb koji u sebi ne sadrži kvasac. Dakle, to izbjegavam. Hleb od sjemenki, raženih ovsenih, dakle ječmenih, dosta susama. To je što se tiče hleba. Kao što sam ti već rekao, povrće, meso, dakle slatko uopšte ne jedem. Čak i sladoled kojim sam volio, ali sada toliko je napredovalo sve da postoje sladoled koji u sebi nemaju šećera, koji čak mogu da jedu i ljudi koji pate od dijabetesa, i to sam čak izbacio. Pijem dosta tečnosti, dosta vode, ne pijem nikakve sokove, čak ni ove, hajde da kažem, prirodne negazirane sokove, ni to, isključivo voda. Od voća onako konzumiram dosta crveni žuti grejpfrut, dosta limuna, volim bananu, ananas, i ne ni pretjerano, zato što ni voće nije dobro da se jede u onako preko dosta tim količinama, zato što ima dosta šećera. Tako da je okvirno to nešto. Morski plodovi, volim pirinač. Integralni ili ovaj obični? Integralni pirinač. Tako da, eto, to je. Sosovi izbjegavam, na primjer.
Što se tiče paradajz sosa, samo dakle, paradajza se mama mi napravi taj paradajz sos, ništa ovo što je konzervirano i tako dalje. I striktno se pridržavaš samo Striktno, te ishrane? apsolutno. Da li ponekad poželiš da pojedeš nešto masnije? U početku sam imao velikih problema sa tim zato što prvih 5-6 dana sam prolazio kroz pakao. Zato što ti gledaš sve te vitrine sa sladoledima, sa kolačima, sa svim tim stvarima. Ja jesam po prirodi gurman, bio sam gurman, što ne znači da ja nedeljom sebi ne dam oduška da ja pojedem nešto što, hajde da kažem, nije zdravo. Zato što puno treniram i onda i fitness treneri mene savjetuju da treniram od teretanu. Mora da bude poseban režim ishrane. Da, tako je. Da bi to imalo nekakvog efekta. Apsolutno, ali potrebno je ponekad i daš organizmu nešto što je nezdravo. Hajde da kažem, neki kolač ili nešto. Ali eto, i za time je želje prošla, jer kad se čovjek navikne da te stvari, onda organizam sam odbacuje neke stvari koje nisu zdrave. Dobro, evo krenuo je Bogić u Boga mi pripremu dobar, jela. dakle on je to sve... Hoću li ja da ti pomognem ovamo da mi malo miješamo to? Zato što je jako važno. Rekao si da, znam da su tvoje uloge jako zahtjevne u nekim pozorišnim komadima, tako da je tvoja fizička, moraš biti fizički jako pripremljen, je li tako? Apsolutno. I koliko traje otprilike taj trening? Je li to svakodnevno ili nekoliko puta sedmično? Kako treniraš? Treniram onako objektivno gledano 6 puta nedeljno. Sada sam malo smanjio teretanu. Inače idem u teretanu atletik, to moram i moje da pozdravim svoje prijatelje. Smanjio sam zato što imam dosta proba u pozorištu, jer u decembru ću imati 2 koncerta u Nikšiću i Tivtu. Evo da najavim, Nikšić 10. decembar, scena 213 i Tivatski kulturni centar 13. decembra. Onako, pozorišni spektakl za koji je puno potrebno kondicije, sati 15 traje, 6 preslačenja, božanstvene video poruke i svaki dan probam jer ja sam perfekcionista i volim sve to da izgleda cakum pakum i da je to onako kako ja od sebe očekujem. Jer ja kad ispunim svoje očekivanja, onda znam da će i ljudi koji gledaju biti zadovoljni. Koji su to mirisi koje te podsjećaju na djetinjstvo? Šta si Pa evo upravo ovo, mali? na primjer sad, kad pošto sam dosta vremena proveo kod svoje sad već pokojene bake, ovaj miris prženog vinstanog luka me podsjeća na nju, naravno podsjeća me na majku, na primjer baš na nedjelju, kad se to krčka, kad se to sprema. A kuhinja je također jedna vrsta umjetnosti, dakle za nju, a složit će se Bogi sa mnom, sva su čula uključena, sve nekako hipersenzitivno i volim da osjećam te miris. Hoćemo da stavimo sad šargarepu, da se mi ne zapričamo, Mare, da nam ovo ne izgori od... Neće, tu su 2 vrsna kuvara, koliko ja to već vidim. Jer ti se sviđa kako ja ovo miješam? Dobro, za Bogića znam, a za tebe ćemo tek vidjeti na kraju. A znam ja znam. Mislim, volim da spremam i kuhinje me privlače. Nisam toliko sad nešto, hajde da kažem, nadaren, zato što i za kuhinju je potrebna škola, kao što je tu Bogić danas, da nam prezentuje kako se sve to radi, kao i za moju profesiju, kao i za tvoju profesiju. Koliko vježbaš, toliko se i vrati. Koliko si uporan, koliko si ambiciozan. Koliko vježbaš u kuhinji? Pa kažem ti, ne nešto pretjerano. Ali eto, trudim se. Što kažu, znam da ispržim. A voliš li da kuvaš? Eto, da postavim drugo pitanje. A volim. Evo, kao što sam ti sad rekao, svi ti mirisi, to povrće, te boje, to mi je sve božanstveno. Dakle... Ja više volim da konzumiram. Jel' tako? Pa, ajde. Eto, s obzirom na to da imaš dosta često i probe i da imaš poseban režim ishrane, rekao si već to, znam da već sve to spremiš u Delimano i da nosiš hranu i na probe. To je bilo u periodu od februara do maja, kada sam spremao novu predstavu Allegretto Albanije Crnogorskog narodnog pozorišta i probe su trajale od 1 do 4, a u 3 je meni ručak. I mi probamo, ja ponesem svu svoju hranu koju ima mama uredno spremi, u 3 sata Slavko prekida probu, pozdravljam sada Mirka Vlahovića, mog kolegu, koji je to vrlo srdačno prihvatao i toliko se radovao svaki put kada bih ja prekinuo probu, jer Slavko mora da ruča. Dakle, sve to spremljeno, mora da se pojede, tako da sam vrlo bio disciplinovan, vrlo sam bio posvećen tome i kad ti se to nekako usadi u organizam i kad mozak prihvati tu vrstu discipline, onda kasnije uopšte nema problema. To me opterećivalo u početku, moram ti priznam. Bogiću, da se mi, je li ovo okej? Hoćeš da ti ja malo prepustim, okej? Da ja nastavim sa Marom. Ali sad mi je to sasvim jedan sastavni dio mene, sve logično, sve organski. Da, navika, čovjek se navikne da jede i konzumira neku određenu hranu i posle izvjesnog vremena jednostavno ne može da jede
Nešto što je prije možda jeo? Ne, sad, na primjer, moram da ti kažem pošto eto, imam društva koji i često sad kao, hoćemo da pođemo na parče pice. Meni je to sada strašno. Ono tijesto, pa puno to kvasca, pa puno to, ja kad to pojedem, ili na primjer, kad sam bio u Beogradu, pojedem McDonald's hranu, meni je jako, ok, mami i ona i sve to tako sofisticirano, pripremljeno, ja to pojedem, meni takva težina u stomaku kao da mi je stijena. Prosto sad to apsolutno baš me ne privlači, posebno svo to tijesto, posebno... Jer svjedoci smo, živimo u 21. vijeku, kada je hrana nenormalno modifikovana. Dakle, mi nismo ni svjesni šta se sve stavlja u hranu. I onda ja sam nekako, hipersenzitivan, osjećam, idem nekako korak naprijed, vrlo vodim računa o svom zdravlju. Na neki način sam i hipohondar, pravo da ti kažem, zato što živimo u svakodnevici kada čuješ svaki dan neko oboli od ovoga, neko od ovoga, a ključ svega je u hrani. Dakle, nije zalud ona zdravlje na usta ulazi, dakle, ta floskula ili već poslovica, kako ljudi kažu, ali to je zaista istina. Ja od kada sam na toj ishrani, mislim da kucam zbog da ne čujem što bi se reklo, ništa, nikakva prehlada, ništa. Inače, nikad nisam patio od prehlada nekih, onako, da kažem, pretjeranih. Ali sad, od kad sam na toj ishrani... Vjeruješ i u alternativnu medicinu? Apsolutno, zato što smatram da protiv svega postoji lijek, ali živimo u vremenu kada je tako... Ljudski faktor je nametnuo koliko je čovjek divan sa jednog aspekta, sa druge strane je nametnuo neka pravila koja uopšte nemaju nikakve veze sa prirodom prije svega, sa nekim normalnim životnim tokovima i smatram da protiv svih bolesti generalno ima lijek, ali sad je već stvar u naučnicima ili već ljudima koji znamo da zasidu, na primjer. Evo sad se i bliži 1. dan decembra, dan protiv side. Postoji lijek, tako je, ali prosto, što bih ja rekao, i postoje teorije, priče o toj ajde da kažem, farmaceutskoj mafiji, prosto, koja kad bi prekinula, ne bi bio taj tok i ludilo, zarađivanje svega toga. Ja apsolutno vjerujem da čovjek može da se liječi prije svega ishranom, trave. Ja jako volim biljke. Ja imam ispred kuće i u predstavi Očevi su gradili, koja je hit predstava Crnogorskog narodnog pozorišta. Imam jednu divnu priču i pričam na kraju o lipi, dakle drvo ispred moje kuće. A ja apsolutno osjećam energiju tog drveta. Dobro, kasnije ćemo pričati i o toj predstavi, i o tvojoj ulazi u toj predstavi. A ja bih sad prešla malo za šank kod Jovana i Milene. Jovana, kakav je Slavko kući? Da li se on stvarno trudi da nešto spremi, da se pojede ili samo ovako sad priča tu da nam bude fin? Naravno da se trudi, ali mi to vješto prepuštamo našoj majci, koja je glavna zadužena za to. Mi smo tu za neke sporedne posliće. Nije razmažen, iako je u kući 4 žene. 5. Sestra starija, ona dođe, pođe i udata, ovo su njene ćerkice. Majka je glavna. Iskusna, ovim putem je pozdravljamo, tako da ne bi mi tu ništa mijenjali. Ja znam da ti, Jovana, voliš sa Slavkom da ideš na trening ili te on forsira da zajedno trenirate? Volim da radim i da treniram sa njim, tako da... Da li je neko u porodici naslijedio još talent od roditelja, pošto sam saznala da je zapravo Slavko jako talentovan i na oca i na majku? Da. Ja sam se bavila 9 godina folklorom, napravila sam pauzu, bože moj, fakultet, poslići neki, nadam se da ću možda nastaviti. Nažalost, pjevanje nisam naslijedila. Iako pjevam kroz kuću i moji se krste blagogluvima, tako da Slavku bi to mi prepustili pjevanje i glumu. Da. Jovana? Ja sam se više osredila medicini, tako da jedino smo sestra i ja medicinski radnici. Tako da... Jesi li ti uticala da se zdravo hrani ili... On je više uticao na nas da se mi zdravo hranimo. I sad svi morate da poštujete njegov režim ishrane. Da. Glavni u kući onda je... Jer ono posebno je bio muško dječe. Da li su ga izdvajali roditelji s obzirom da je bilo vas 4 i on je bio jedini muškarac? Nikada. Svi smo bili isti, svima se isto kupovalo, nisu se pravile neke podjele. Jeste, on je bio jednak sa nama.
On je nas razmazio, čak mogu to da kažem. Ugađa nam, boljeg prijatelja od njega nemamo. To je Uvijek sjajno je tu, čuti, tako da. da. Baš smo zadovoljni što je majka njega rodila za brata. Uvijek sestre, Jeste. kažu da su uvijek sestre bolje za Bolje za braću brata. nego što je brat za sestre. Jeste. Da li je to slučaj i kod vas? Obostrano. A to je obostrano. Interesuje me isto kakav je bio u školi, da li je bio nemiran dječak, da li je imao nekakvih problema, ispada, ili je bio uvijek tako To je fin i bilo dobar kao što je danas? Najbolji, najbolji. Primjerno dijete. Ja vas slušam šta pričate tamo, tako, U iako sam zapošten osnovnoj, ovdje. srednjoj školi, pa i na fakultetu. Ja sam nekako išla njegovim putem što se srednje škole tiče. On je završio filološku gimnaziju, pa sam i ja negdje. On je moj idol, mogu to sad javno da kažem. Lijepo. Ugledala sam se na njega, eto, nisam otišla. Pošto vidim putem. da ga jako volite, kako ste se osjećale prvi put kad ste ga vidjeli na sceni? O, fantastično. Bilo je tu malo leptirića, one pozitivne treme. Super, super, najbolji je. Kako je reagovao on kad se vratio sa prve predstave kući? Da li je tu bilo priče? Da. Da li ste dijelili utiske sve koje je on proživljavao? Ja sam mu najveći kritičar, iako ga to nekad nervira, što mu kažem ono što mislim, što se najviše stylinga tiče, tu ga kritikujem, onda on ono, ah kakva si, što moraš uvijek da mi nađeš manu, ali izvini, molim te, mora se znati neki red, jel tako? Probe, nekad sam mu pomagala čak i neku ulogu da spremi, pa možda nakon politike se ja okrenem glumi, nikad se ne zna. Eto vidiš. Interesuje me, koje su to njegove mane? Reci nam ti, Jovana. Mane? Da. On nema mana. Ja, ovo je Nema bilo mana. pravo sestrinski. Nema Čuješ li mana. ti ovo, Slavko? Poslije emisije će bracu da ti kupi nešto. Ti znaš šta ja volim. Dobro. Sad moram da pitam i nešto Manju. Ti u kom si razredu? Četvrtom, U 4. si razredu. U koju školu ideš? u Novo selo. Da li pratiš kako tvoj ujak pjeva, igra, glumi? Naravno. I šta ti se najviše od svega toga sviđa? Kad pjeva, Kad pjeva. Koju njegovu pjesmu najviše voliš? krivac. Krivac. A ti? Da li želiš nešto ti da nam kažeš danas? Ili ćemo opet malo kasnije vidjeti da li želiš sa nama da pričaš? Ja bih sad zamolila Dada, ja vidim da je on malo zauzet sa telefonom, ali nadam se da će nas udostojiti se da nam otpjeva još jednu, odnosno prvu numeru, jer se napokon i pojavio, jel tako? Stigao. Nikad nije kasno. Gledao sam belo jutro, došlo je polako, oteralo noćne ptice, svanulo tek tako, a ostao je ključ od stana i papir od čokolade, zaboravljen upaljač, na stolu prazna flaša, sve je tu. A gde je Nataša? Muči me to, gde je Nataša? Jo, gde je Nataša? Muči me to, gde je Nataša? Jo. Pobegao je žuti mesec, otela ga zora, nikad nije nikom rekao da vratiti se mora. A ostao je ključ od stana i papir od čokolade, zaboravljen upaljač, stol prazna flaša, sve je tu. A gde je Nataša? Muči me to, gde je Nataša? Jo, gde je Nataša? Muči me to, gde je Nataša? Jo.
Emisija Ukusi života. Moj današnji gost je Slavko Kalezić, naš poznati crnogorski glumac. Slavko, dokle smo stigli sa jelom? On kuva danas za nas. Lagano, pri kraju smo već. Sad smo i u pauzi probali kako to izgleda, to je kakav je ukus, tako da sam ja zadovoljan i nadam se da si i ti. Ostalo nam je još samo, šta ćemo sa ovim kukuruzom, nećemo da ga, samo hoćemo da dodamo njega, jer on može da se jede i da se ne dinsta, ali dodat ćemo. Tako da brokuli nam su također gotove i još malo da se to prodinsta i gotovo je jelo. Znači, relativno brzo. Dobro, ja ću onda otići do šanka da nam Nikola danas pripremi jedan interesantan koktel, da vidimo kako se to priprema. Ajde. A nakon toga ćemo svi da se preselimo u kuhinju, da probamo to što si ti danas nama kuvao. Nikola, evo mene opet kod tebe. Evo ćemo, znači čašu zosta leda. Evo tekila. Može i u kućnoj varijanti da se proba ko ima, ko voli. Evo sok pomoranđa. I evo granadin, liker od nara. Interesuje me, da li postoji ono na filmovima gledamo, pošto smo danas pričamo o filmu, odnosno kasnije ćemo pričati o filmu sa Slavkom, da li kod nas, na primjer, dođe za šank čovjek pa se onako ispovijeda barmenu? Kao i svaki barmen treba da ima psihologiju prema svim gostima, ali to kod nas nije nešto naročito kao što vi kažete da je u filmovima. Kod nas su neki drugi već termini, tako mogu da nazovem slobodno. To skoro da ne postoji. Ne postoji, je li tako? Skoro da ne postoji. Nema da se jadaju, da pričaju svoje probleme i takve stvari. A nema, što bi jedino bilo da se priča, to je bilo o financijama. Samo o financijama? Financijama, da. Znači, to je najveći problem nas Crnogoraca. Da, naravno, naše Dobro, hoćete li vas dvije da probate te koktele? Nakon emisije, da ne bude pogubno tokom emisije. Ja volim koktele tako da sam ljubitelj njih. I kako se zove, ja sam zaboravila. To je Tequila Sunrise. Tequila Sunrise, dobro. Onda bih vas ja zamolila da pređemo svi u kuhinju, da probamo to što je danas Slavko nama spremao. Ona je malo stidljiva danas, tako da... Hajde. Ja ću sada procijediti brokuli. Jako je vrijedan, baš. Je moja dušica mala. Jel ti se Volim sviđa da sprema kroz koju kuću. sprema? Jel ti se sviđa, Maco? Ne sviđa ti se? Lijepo duša. Ona je danas postiđena. Voli li Slavko da sprema po kući? Ili je i tu pošteđen? I tu je pošteđen. Ono što ženama da, to treba žene da se drže toga. On neka glumi, pjeva, pleše, piše. Ja eventualno u kuhinji tako glumim, plešem. Ja vam zabavljam ih da one srčano i srdačno spremaju obroke. Da. Pošto i otac pjeva, majka je isto muzikalna, vjerojatno je jako veselo i muzikalno u kući. Apsolutno, apsolutno. Tata jeste bio, pošto je tata pokojni, bio vrlo muzikalan, bio vrlo zabavan, imao je taj, i vremenom sve više shvatam da sam zapravo i na njega naslijedio taj, hajde da kažem, duh, vrlo pozitivan, optimističan. Majka je isto takva, ona je zaista nama jedna od najvećih atrakcija. Ljudi misle da sam ja najveća atrakcija u kući. Zapravo složit će se Jovana i Milena sa mnom. Nama je mama zaista atrakcija. To koliko je ona zabavna i to koliko se mi dnevno smijemo, to je zaista terapija koju svi ljudi treba, pod znacima navoda, da imaju u svojoj kući. Jer smijeh je zapravo nešto što liječi i što apsolutno ljudima uliva neko, hajde da kažem, nadu, bolje sjutra, i taj porodični duh je zaista nešto što meni, iako sad majka dogleda vjerovatno, da, kako sad lijepo pričaš, kad dođeš kući pa si onako nervozan i tako dalje, logično je da svakodnevno mi imamo i svojih, hajde da kažem, žutih minuta i tako dalje, ali zapravo i sad kako se praznici približavaju, meni je već srce puno jer nama je puna kuća,
krčkanje pred Novu godinu, planovi kako šta ćemo da spremamo, idemo u kupovinu, tako da je to zapravo nešto. Ja sam u tom smislu vrlo skroman i ne tražim nešto previše od života. Samo da su ljudi prije svega zdravi, da se poštujemo, da se volimo, sve dođe u životu. Ne mogu da te ne pitam, s obzirom da je sad aktualan film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa. I više nego aktualan, dakle, posebno što je veliki uspjeh film izazvao. Moja uloga, moram to da kažem, i prosto je to nešto što je mene oduševilo. Prije svega u Herceg Novom je bila prva premijera, hajde da kažem, festivalska, dakle Nikole Vukčević je film, sad je bila podgorička premijera i moram da kažem da tokom filma dobiti aplauz poslije Petra Božovića, to je zaista jedna velika stvar i za mene. Nema velikih i malih uloga, ima samo velikih i malih glumaca. Ja imam jednu ulogu koja traje svega 3-4 minuta, ali ljudi to tako prepoznaju i tako srčano pozdrave aplauzom da sam ja prezadovoljan. To je što se tiče filma, sad ide... Ja moram da se i pohvalim da je i naš reditelj Srđan Stanojević glumio. Tako je, dio ekipe Divni Srđan. Da, imali ste sličnu ulogu, je li tako? Čak smo imali zajedničku, zajedno smo u kadru, što je meni, jer se Srle i ja ovako vrlo privatno družimo i gotivimo se, a onda mi je jako drago što eto, nekako smo se ovjekovječili u tom filmu, imamo taj neki zajednički kadar. Tako da smo divno sarađivali. Pored filma, pozorište vrlo aktivno, igram 3 predstave u Crnogorskom narodnom pozorištu, očevi su gradili Allegretto Albanija, Gorski Vijanac, sinoć smo baš igrali Gorski Vijanac pred punom salom. U decembru, to je nešto što je za mene onako sad posebno, spremam se za to. U Nikšiću, već sam rekao, i Tivtu imam prva, hajde da kažem, slobodno pozorišna koncerta. Jedva to čekam, baš se radujem i jedva čekam da vidim kako će publika na to da reagujem, a znam da će doživjeti jednu veliku zabavu prije svega. Boga mi je neke životne poruke koje sam spremio za ljude, jer kad je muzika u pitanju, ja to volim najviše da plasiram u pozorištu, zato što ja volim kad ja nešto radim da ljudi sjede i da me gledaju dok sam ja na sceni. Dakle, taj vid koncertnih nekih aktivnosti dejstvuje u pozorištu i mnogo se radujem. Možda si navikao na tako nešto? Pa jeste, ja sam glumac. Dosta me novinara pitalo i to pjevač. Ja se ne izjašnjavam ni kao pjevač, ni kao plesač, čak i neki su me to pitali. Iako sam na akademiji, dakle ja sam završio osnovne studije glume, specijalizirao sam ples i glas, sada završavam magistarske na pokretu, ali ja sam glumac koji sve to radi. Dakle, to je nešto što je u Hollywoodu i na neki način sada i obavezno, da glumac mora da zna i da pjeva i da pleše. Kod nas je to još uvijek sad glumac, on nešto i pjeva i pleše tu, ali ja se zaista time ne opterećujem zato što prije svega volim to što radim. Izuzetno sam talentovan za to, imam afirmaciju od svih profesionalnih ljudi, krenuvši od svojih profesora, pa onda svih kolega, pa ajde da kažem umjetnika, tako da volim prije svega to što radim, ljudi prepoznaju kvalitet u tome i to je dobitna kombinacija. Meni jedino što preostaje jeste da radim na sebi, da vrijedno i marljivo vježbam, radim i uspjeh je neminovan. Ja moram da pitam i Jovanu i Milenu, s obzirom da je morao biti 4 godine na Cetinju, kako je on izdržao da se odvoji od vas? Ko je tamo njemu kuvao? Menza je uvijek tu, svaki vikend je dolazio, majka naravno, tu je glavna kuvarica. Pitala si koje su njegove mane i vrline. Najveća njegova mana je kad dođe sa probe, puno negativne energije i onda kroz kuću počinje da izbaca sve to i onda majka kaže Slavko, aj ispred kuće sine, izbaci svu negativnu energiju, pa se vrati i onda nastavljamo sa svom pozitivom. To je jedino što je kod njega baš kritično, ali ovako dobar. Ja ga nikad nisam vidjela nervozno. O, da. Dođi jednog dana kod nas pa ćeš da vidiš. Morat ću to da vidim. Ali neka si da ljudi znaju da pa. Kao što sam ti rekao, svi mi imamo žute, naravno. Moj posao je toliko specifičan da ja radim sa ljudima, posebno kada imam proces glumački, dakle kad spremamo novu predstavu, pa Boga mi ima i svakakvih kolega, pravo da ti kažem, koji su neki su toliko, a vrlo sam energetski tip, kad je pomenuo da je to negativna energija, postoji vrlo puno energetskih vampira koji ti crpe svoju energiju. Ja jedino što ne volim naporne ljude i ljudi koji ne znaju za mjeru u svakodnevnoj komunikaciji. Ja sam neko ko voli da sluša, ko voli da primi informaciju i ko voli da ti odgovori na to što si me pitala. A toliko, sve više postoji ljudi koji toliko, što bi mi žargonski rekli, klape, toliko pričaju, toliko opterećuju. Postoje samo oni i njihovi problemi. Ja sam vrlo empatičan lik. Dakle, vrlo se osjećam sa ljudima, volim da čujem šta je to preko puta, koji su problemi, apsolutno volim da pomognem, tako da kad dođem poslije probe, na svu sreću nemam puno tih iskustava negativnih da dolazim sa tom
negativnom ne vjerujem, ali boga mi, gdje ću ako neću kući? Kakav je tvoj odnos sa kolegama? Lijep. Ja sam vrlo kolegijalan. Evo, upravo je, pomenut ću to, zato što sam ja neko ko je vrlo iskren i nemam, kad si pomenula film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, evo, i novine bruje o tome i svi mediji, dakle, određene kolege iz Srbije, Dmitri, ne znam u prezime, i reditelj Srđan Dragović, koji me je baš šokirao time, su na vrlo ružan, vrlo neprofesionalan i na jedan vrlo degutantan ljudski način, žargonski opet rečeno, popljuvali film. Prije svega ne vidjevši film, nego naravno čaršijske priče i tako dalje. Ja sam neko ko navija za kolege, ko voli svačiji projekat. Ja sam fan svih pozorišta, evo Gradsko pozorište, na primjer, koje može na neki način biti konkurentsko od Crnogorskom narodnom. Za mene to ne postoji, zato što je umjetnost jedna stvar. Ja samo mogu da budem bolji kada vidim divne kolege, divne predstave, divne filmove, divne projekte. Ono što mi se ne dopada, ne komentarišem. Profesionalan sam, imam školu, znam što nije dobro kad vidim nešto što nije dobro. Ali prije svega poštujem nečiji trud i rad. Neko je uložio znoj, neko se krvnički trudio za to. Nemam pravo da pljujem ljude, nemam pravo da se ja pravim važan i kažem šta to tamo. Ne, ja prosto kad mi se nešto ne sviđa, okrenem se na drugu stranu i idem za tim što mi se sviđa. Taj će vjerovatno neko biti bolji. Ali dopuštati sebi da na takav način omalovažavaš nečiji rad, trud, to je za mene u ovo vrijeme nedopustivo. Prosto, tako da se svima imam odnos i zaista nemam u radu nekih, hajde da kažem, sporečkanje i tako dalje. Ne mogu da te ne pitam za tvoje učešće u jednom muzičkom projektu. Super se nadovezala na tu priču. X Factor za mene je jedna fenomenalna avantura. Mislim da u istoriji X Faktora se više nikad neće desiti da jedan čovjek ima 3 uloge. Ja sam bio takmičar, zatim sam bio domaćin prvog live showa, onda sam završio kao specijalni gost promovišući svoj drugi singl Krivac. Bila je jedna nevjerovatna avantura, puno prijatelja stekao iz posla, produkcija vrlo zadovoljna mnome. To što se izdešavalo, naravno, apropo ove priče, bilo je vrlo neprofesionalnih ljudi na koji sam morao da reagujem, jer jedno je šta se dešava iza, a drugo je šta ljudi gledaju. Naravno, ljude ispred malih ekrana ne treba da interesuje šta se dešava iza, ali mi, ti znaš šta to znači, prosto ne možemo da dopuštamo neke neetičke stvari koje se sve više pojavljuju u našem poslu. Tako da je i tu bilo nekih onako varnica, ali sam ja to vrlo pametno. Naravno, mediji su takvi, ja vrlo poštujem sve novinare, sve tvoje kolege, moje kolege, ali neki novinari sebi dopuštaju i daju za pravo da pišu svakakve stvari, prosto neke neistine dižu na neki enorman nivo, da je to nešto bombastično i onda ti moraš da reaguješ prosto na neki način, da zaštitiš sebe. Ali to je za mene divno iskustvo, puno mi je donijelo. Dakle, u Beogradu igram predstavu Povratak u Montenegro sa božanstvenom koleginicom Katarinom Gojković. Puno mi je pomogao X Faktor u smislu prodaje te predstave. Tako da sve to ima svoj, ja sam se vrlo strategijski prijavio za taj muzički show. Pa dobro, imali su priliku ljudi iz regiona da znaju da postojiš. Jeste i da prepoznaju te moje talente. Je li to uticalo na tvoju karijeru? Kako da nije, zato što su ljudi čuli, posebno kada sam otpjevao Ljulja me nežno pjesmu, tu su tek zapravo ljudi vidjeli kako ja pjevam. Zato što je bilo spekulacija u početku, kao taj End of Time, kad je bila audicija, taj ples i sve to bilo šokantno za ljude, kao Crnogorac pa tako pleše, pa to ludilo, pa haos, halabuka. A onda sam pokazao i kako pjevam, a onda i kako se vodi jedan show, tako da mi je izuzetno pomoglo, zato što sam pokazao sve svoje talente u 3-4 emisije. Da, meni je to isto jako čudno kad kažu Crnogorac pleše, pa ima toliko talentovanih ljudi u Crnoj Gori. Apsolutno. Zato što ples liječi, ljudi treba da plešete što više. Ples je nešto što oslobađa. Ja sam neko ko obožava da pleše i to svakodnevno. Nego mi toliko pričamo da sam Bogić zapostavio. Nije nam to izgorelo, odlično. Sad će nam Bogić reći šta je sve bilo potrebno da se pripremi ovo jelo. Pa bio nam je potreban crni luk, šargarepa, tikvice, piletina, brokuli, kukuruz šećerac, maslinovo ulje, sol, biber, bosiljak i rozmarin. Crni luk se prvo sitno isjecka, proprži, doda se šargarepa kako ko voli, može na kockice, može na štapiće. Isječe se piletina, doda se sve to. Kad se to malo prodinsta, dodajemo tikvice, pošto njima baš treba manje vremena da se termički obrade nego prethodne namirnice.
kada sve to izdinstamo, začinjavamo, jel? U toku pripreme moramo više puta pripremiti, konzumirati jelo, da bi znali da istančamo ukus. Da, to si već rekao u prošloj emisiji. Na samom kraju dodajemo kukuruz šećerac, koji daje jelu neki vizualnu ljepotu. A ukus isto doprinosi ukusu ili samo je vizualno tako potreban? Pa više doprinosi vizualno, a i kao i svaka namirnica koja se stavlja u jelo, mora doprinijeti onome ukusu. Jesi ti primijetio da naši svi gosti uglavnom spremaju piletinu? Jesam. Pa vjerovatno zato što je nekako danas u kuvarstvu se sve više forsira piletina. Mislim, zapostavljaju se druga mesa. Vjerovatno zato što je najlakše to da spreme, najmanje vremena treba i veoma je ukusno. Dobro. S obzirom da se bliži Nova godina, pitala bih i Slavka, i Bogiće, i sve ostale, kakvi su vaši planovi za Novu godinu? Gdje ćemo, Dušo, za Novu godinu? Hoćeš se ujamti ili ideš za Novu godinu? Ja još uvijek, Nova godina se bliži, tako da nama se i glumcima desi pred Novu godinu i možda neki angažman, tako da nikad se kod mene ne zna, ako ne budem bio... Da li bi volio da radiš za Novu godinu? Zašto da ne? Volim, zato što opet to proslavljaš Novu godinu sa ljudima, gdje god da si, jer svakako je to nekog vrsta poslovnog angažmana, da prosto su tu negdje ljudi kada bi se to nešto desilo. A ako ne, onda iskreno još uvijek nemam plan. Moram da ti priznam da godinama, pošto ja imam 29 godina, slobodno ti nasloni glavu, dušo moje, nemam više tu Nova godina neka euforija, nekakvo ludilo. Šta se smiješ, Dušo? Svaki dan je za mene Nova godina, iskreno, ali stvarno. Svaki dan treba slaviti. Ja svako jutro kad se probudim zahvalim, pošto sam ja vrlo kosmički tip, univerzum sad će neki da vrlo reaguju na to, ali stvarno zahvalim univerzumu na svaki dan koji mi je podaren. Kosmos. Jer gore je sve namješteno. A ljudi ne umiju da se raduju malim stvarima i tako dalje. Tako da nemam više euforiju oko Nove godine. Naravno, nisam taj lik da ne čestitam Novu godinu, ali nisam opterećen, tako da... A koje voliš praznike, na primjer? Pa moram ti priznati da volim Božić. To je onako jedan porodični praznik, ručak. Volim da sam kući za taj praznik, tako da je, eto, Božić praznik koji baš onako poštujem, volim i nekako uliva, hajde da kažem, neki mir, neki spokoj poseban. Bogiću, radno, je li tako? Novu godinu ćeš najvjerojatnije provesti? U mojoj struci, za sve one koji uživaju, neko mora to da pripremi. Jeste. Ali zato, znači, mi ćemo da uživamo, a Bogić i njegova ekipa će da spremaju hranu za nas. Pa, kao što je on rekao, isto tako, mi Novu godinu dočekujemo isto sa ljudima, sa kojima radimo, sarađujemo, provodimo dosta vremena. Pa, unazad 2 godine sam isto tako proveo radno. Kako reaguje tvoja djevojka, s obzirom da nisi kući? Ili nju vodiš, pa ona tamo te negdje čeka? Pa, ima razumijevanje. Ima razumijevanje. Nikola? Dobro, ja se već u nekim ponudama klubskim, tako možda svi već znaju da u sponzorstvu Gatsby-a, tako da radim, tako da ću najvjerojatnije raditi u Novu godinu, kao i svaku prethodnu. Djevojke? Ja još nemam ništa u planu. Bože moj, ako se brat, što se kaže žargonski, isprsi, a odemo negdje vani, to bi bilo super. A, to bi bilo sjajno. A baš me interesuje, da li brat pomaže finansijski svoje sestrice? S obzirom da ste ovoliko ishvalile, a? Ja to sad jedno čekam da čujem šta će da kaže, moja slatka. Ja najviše imam koristi od njega. Ovo je za ono posle kući. Naravno, ali kome će ako neće mene, jel da? Pa dobro, ima još i 3 sestre, jel tako? Dobro, ali mi smo u ravnom odnosu, ja sam student u Jovana i Janje, koju opet pozdravljava ovim putem, Dušice, brzo nam ozdravi, smo financijeri naše porodice. Tako, daj tebi ujo para, Srećo. Ne? Ti baš ujo danas nešto ne jesi, postidjela toliko, a? Dobro, još me interesuju planovi za budućnost, da li su tu neki novi projekti, čuli smo da ćeš imati u Nikšiću i u Tivtu, tako je. I u Tivtu. To što se tiče decembarske koncertne, hajde da kažem, te neke aktivnosti.
koju ću nastaviti januar, februar, to sve planiram do juna, da obiđem sve crnogorske gradove sa tim svojim projektom koji se zove San o vječnosti, kao i album koji sam nazvao da je bio album. Predstava će biti, u februaru ću da radim novu predstavu u svojoj matičnoj kući najvjerovatnije. Predstava Maćado, koja je hit već 4. godina, lagano ulazimo u 4. godinu te predstave. Evo, trebalo bi poslije nove godine da idemo i u Srbiju, da igramo predstavu, tako da biće. Kod nas se i nikad ne zna. Evo, poslije tvoje emisije, ko će me zvati i ponuditi mi neki angažman. Ja se nadam da ćete neko zvati i da ćete neko angažovati i sigurno sam da bi napravio... Čuo sam da si talična jako ljudima koji dođu u tvoje emisije. Da, tako kažu. Zato treba svi da se prijave da budu gosti. Tako, i ja toplo preporučujem. Stvarno. Zadovoljstvo mi je. Pa sad da probamo svi ovo jelo koje si ti danas spremio. Vidi kako je to Bogić lijepo i dekorisao. Bogić i ja, boga mi. Bogić je tu bio... Kako si namrgođen, totalno je posvećen. Nije, Bogić je jako pozitivan. Nego sam to uradio da bih iz mami osmije, kao što sam rekao. Pa mislim, šta da ti kažem. Pa znaš kako tražiš da reaguješ na ljude. Hoćeš da probaš ti ovo jelo? Da. Hoćeš li mac? Ja bih zamolila da nam donesu male tanjiriće. Odlično, sve mi imamo. Sve smo mi to. Ajde, djevojke, da probate da... Ja znam da morate da nahvalite svoga brata. Nikola, molim te, posluži se i ti. Bogiću, moraš prvi ti da probaš. Ti si do duše već probao, ali evo ovako zvanično. Da te vidimo da si probao to što ste spremali. I? Budi iskren. Neće se Slavko ljutiti. Ja, boga mi neću, šta pa ja nisam kuvar. Evo ja, pošto ja držim... Izvini, Bogiću, da kažeš. Hoćeš da mi kažeš? Ovo je veoma ukusno jelo, mislim, i veoma je zdravo. Sadrži u sebi mnogo povrća i meso koje sadrži u sebi najviše proteina. To je piletina. Naravno, posle ćuretine i ribljeg mesa. Kuvar nije samo da spremi jelo, nego mora da vodi računa i o tome da zadovolji neke potrebe u organizmu. Tako da kažu ono kao, lako je njima, skuvaju to i zdravo. Nije tako, mora da se vodi računa o svemu. Ovo jelo je zadovoljilo sve potrebe i veoma je ukusno. Mogu da zadovoljavaju se sva čuva i lijepo miriše i vizuelno je lijepo i ukusno, tako da stvarno je lijepo. Nema što, vidiš, evo stručno je lice reklo da je to u redu i da je to sve kako treba. Ja sam apsolutno zadovoljan, stvarno, i poslije emisije ćemo malo nastaviti da konzumiramo. Stvarno je ukusno i predivno. I izvini, moram još nešto da uradim. Reci. Ja moram da pozdravim također još jednu našu sestru, koja se zove Jelena, dakle mama ovih mojih divnih curica. Jelena, svi poljubci za tebe, tako da im izostavimo. Pozdravljamo je i svi mi u studiju. Tako je. Ujedno ovo bi bilo sve u ovoj emisiji. Vidimo se naredne nedjelje. A noći bez sna, usne na usne ti i ja. Sve što imam tebi dugujem, ništa osim tuge da ti darujem. Sve što imam tebi dugujem, a ništa osim tuge da ti darujem. Ljubav ko glad, ko sudbine mač, ti i ja, ko dijete i plać. Ako grijeh je život cijeli, naš grijeh je čist ko snijeg bijeli. Ako grijeh je život cijeli, naš grijeh je čist ko snijeg bijeli. Volio bih da te ne volim, ako odeš da te prevolim. Volio bih da te ne volim,
da ti crne oči ne pamtim. Ako grijeh je život cijeli, naš grijeh je čist ko snijeg bijeli. Ako grijeh je život cijeli, naš grijeh je čist ko snijeg bijeli. Volio bi da te ne volim, ako odeš da te prevolim. Volio bih da te ne volim, da ti crne oči ne pamtim. Volio bih da te ne volim, ako odeš da te prevolim. Volio bih da te ne volim, da ti crne oči ne pamtim.